USSD code. Iyi code reka mbere ku rugero rwa akenshi bikunze simukadi uba ari gukoreshaho internet. Uyu munsi ngiye kubereka kode zingahe, kode ebyiri z'ingenzi kuri telefone yawe wakoresha kugira ngo ukemure ikibazo. Tuzagira turebera hamwe icyo bita phone tricks. Muranyihanganira. So murabona nkanze akanyenyeri 131 urwego, nkanze kuri iyi simukadi ya mbere ni Airtel, connection problem or invalid MMI code. Ni ukuvuga ngo hano icyo bita ngo ni USSD code ntabwo iri kuraninga. Turatuma iraninga gute rero? Mu minota mike cyane ntabatindiye reka mbereke uburyo iyi code ushobora gutuma iraninga. First of all nababwiye ngo mbere yuko kugira ngo mbereke ko ino code tuyikora, nababwiye ngo ndabereka code ebyiri uyu munsi z'ingenzi. Hari igihe umuntu ajya ahantu akamubwira ngo serial number za telefone yawe ni izihe, email ya telefone yawe ni iyihe. Uyu munsi code zombi ngiye kubereka zikwereka information phone yose ndetse n'ikwerekana statistic ya telefone. Guys reka tugendane 5 kuri 5. Iyo uje hano ugakanda akanyenyeri urwego 0 urwego, hari code ihita yiraninga. Code ihita yiraninga ihita ikwereka amakuru ya telefone yawe yose ariyo bita PCN ndetse na MIA, ariko nomero ya telefone aba ari iyi ngiyi bitangizwa ni 35. So guys ngira ngo iyi ngiyi mwayibonye. Kugira ngo urebe nomero yawe ya telefone yihariye atari nomero ya simukadi, ukanda akanyenyeri urwego 0 ugahita ukanda ku rwego, ntabwo ukanda akanyenyeri ukanda ku rwego, iyi code ihita yiyemeza yo ubwayo. So iyo tugiye kureba noneho indi code ya kabiri tugiye kureba ni ya code ikuramo iyi code iri gutuma telefone yacu ituzanira iyi SMS imeze gutya, ituma telefone yacu itubwira ngo connection problem or invalid MMI code. Iyo tugiye gukanda turakanda akanyenyeri urwego 4 6 3 urwego akanyenyeri urwego. Mbere yuko nkanda ku kandi kanyenyeri kamanze mbabwira nanone, ukanda akanyenyeri urwego 4 6 3 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Impamvu narashyiraho akanyenyeri ka nyuma ari ku rwego, ninkanda kandi kanyenyeri iyi code rero iraninga yo ubwayo, ihita igera aho dushaka ko igera. Ngira ngo rero iyi code ihise iraninga, ihita ituzana hano kuri wifi information. Ngira ngo murayibona hano hari wifi API. Ibingibi byose tuzagenda tubyigira hamwe ku bantu muzakanda subscribe. Hakaba iyo bita usage statistic, ibi ni ibyo telefone iba yakoresheje byose, ibyo bita nka kuri ubona ngo computer iri gukoresha RAMs. Ibingibi ni ibyo telefone iba yakoresheje byose uyu munsi ndetse n'ejo hashize. Niyo mpamvu ujya ubona byo bakubwira ngo ni system ya telefone yatwaye ibintu byinshi cyane. So guys reka dusubire inyuma nanone, tujye gukemura cya kibazo cya mbere. Cya kibazo cya mbere turagikemura aha ngaha kuri phone information. Kuri phone information ukiyakanda uhita ubabona amagambo ameze gutya. Icya mbere turaza kuhasanga select phone index, hanyuma uze kumanuka gatoya uraza kuhasanga n'indi nimero ya telefone ya IMCI, nayo uraza kuyisanga muri telefone. Iyi nayo n'indi nimero ya telefone ariko ya internet. Twebwe ikituzanye turaza dushaka ahantu handitse power radio mode, turebe ko hari on. Murabibona ko hano power radio mode iri on. Dushaka kuyifunga cyangwa tukayifungura, ariko twebwe dushaka ko power radio mode iguma igize gute, ifunguye. Ubona ko internet zise zisubiraho ariko internet igize gute, irahindutse. Impamvu turi gukanda hariya bikanga ya code ikatubwira kuriya, ikibazo kiri kuri aha ngaha handitse ngo ni set preferred network type. Aha ngaha niho tugiye kubikorera, turakanda aha ngaha uzasanga agafureshi kaba kamanutse hasi, uzamura aya network yose. So njyewe iyo ngeze hano rero network akenshi nkunda gukoresha, akenshi hari igihe nshaka network itarimo auto, kuko network irimo auto ituma nkoresha network ntashakaga. Ningera kuri izi network nge nzahita, murabona hari iyo bita right only, ndahitamo iyo right/WCDMA. Iyi network niyo ndahitamo. Telefone urabona witegera ko simukadi zihita ziva kuri rezo, zamara kuva kuri rezo zikongera zigasubiraho. Zikimara gusubiraho ndahita nzamuka mpite nza kureba, ndagira ngo mwitegereze ahantu handitse bandwidth, amakilobyte bandwidth n'iki
urebe icyo bita signal strength, imbaraga za sinyari nyine. Impamvu hano handitse ngo data service disconnected, ntabwo data zifunguye, ariko impamvu aha ngaha bari kukwereka signal strength, wifi yo irafunguye n'ubundi. Gusa niyo yaba idafunguye signal strength yo ikomeza ikora, ariko mfunguye data niyo naba nazifiteho bandwidth, aha ngaha uhita uyibona iyo kuri DL ndetse n'iyo kuri UL, uhita ubona internet yakira n'iyo isohora. Urabona ko hano current network ari Airtel Rwanda, roaming data, roaming not roaming. So noneho reka turebe ya kode yacu yavuyemo, icyo nicyo tugiye kureba, si ya kode yacu yavuyemo cyangwa. Akanyenyeri urwego, akanyenyeri 131 urwego, duhite dukanda hehe, duhite dukanda aha ngaha. Ubona ko nituhakana noneho urabibona ko ari ubuntu. Nidukanda na ya kode yo kwiguriza noneho murabona ko igiye guhita ikunda. Urabona ko hano bahise bakubwira ngo itize n'ibiki byose bise bigira gute, bise bikunda. Guys, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu.